convensil sin marbek adrogui. Akmal mereka sulem guk plamos sepedel mot makartian ngi guk pelsela Kausischakl. Iwaigal bekal programa artialo banggal hostra programa ko hostra programa ora itu ngcoel Toribiong yang artiang adal bayrat meu Jackson Henry ma ngirmang Moses Uludong tilang atelul long time contributor sa program mawan masaul tede rubak kada mo ura program lagi de adal bay makma ngo olgu muskaw makama ko rato matemi ara le kada soi sebenarnya emro emerald meriwek lemang. Okay, man masole Kambes man wil swel moral wek adal mesasyo makamil rubak. Dia kasih edel ignore tiagi del topik le fokusado en ini tiang amla more front page tiap belau at the same time en direct mla mora social media mla spedra abul adamang aku mdasweng it invite ra comment rangal mo saudringi tiang tokor sele tenga mira presidente le ultibdil el mora a Congress Amerikel tige particularly tige la Republicans le tamla tomer tiale udude le ngara compact el mei mkadala du asiga a $2 million el mo feeling el boy dra la budget anyway kita udah suwe kami rubak ngaka mal lom tabat tingel ngi rubak an plela poison ivy malwase any publicity is good publicity. Bergula wasing tiagil publicity mla pridra berula adam mar adam la uiwi at tergibel shaygra a Congress Amerikel at the same time en shaygra Taiwan e direct open ala ngida mora mainland China mang ngaga okmok ngaringa electoral government anyway ngara krisi egel tergibel maneuver policy e seguido el invitation ngara tora ngara sinal make mo seguimos kamiaw do de magega hotel kamiu say to me an invitation at mase damagedel start by some kind of task force start a dialogue mi rubak and that daw the swege as mga adversary daw by kirem engage adversary mandia ka surprise mandia ka gel ko radu dia do dangel el tomala stability rablu ma economy raat mang seguida bay gumnas maseselbo dur ada China do sige gel common ground ngaranga common ground ergit climate change asina lidra blur ada climate change abelau atara gel bulul el mo victim ra climate change masumang tial phenomenon called climate change amral toy it's only makes sense a deal with ablura blur ada el forefront ra climate change start a dialogue Irma nga kamal kita di ol Morasina. Atara kita del Morasina masembro kom relieve la visa free legong. E seguide kita stata del will. Ire diplomatic tang lamal roid. Meda ngara economic tie. Do siga ka rule masyobai. Do le regal tulol bulu. Indas el ignore tir. Le got el klol sorsra awan ko dangan merbelau amil China. Ako tel butol shobar el al ngarbelau ma kita hatra hotel mu open amila China mga kamal by openly masay if there's any way a president of moral tukong by create a task force as kumang moria issue ni lakal appoint ra other government either appoint ra other private sector wati kita other kamla retire government yakal susumaraw ra government el open a dialogue either mar other mainland China let already ngari overture till make mase nasa man ngo sugumiw as alternative kay galudo dra Amerika sumundigal may yang ako umarang kami rubak nga rogol shobal dobor alsan gire ngari plan B el plan B at talamal maganda ngari plan B rigi mang hindi akal makita the continue the dialogue lo bantir adra Sina iga kita baby ra wish list kita lo ay tir number 1 abela hospital number 2 tell refraud yung itak ringi na mamaralara kamarak Ini dah kabul toy. Man namo congested darar orior, sedel modur tir. A sewer line seguidel kadamla default tra orior leng mlegirel momrek el ang jakal incomplete ya contractor am lamrael. A PPUC ma ay kale water system tira na magirel rebul kaya ngaria damar gider close sel ngaria agam tim ting ngaria reliable source of water.
Last but not least, tel runway gide ngir mga amla mo tuk masan namo kdip. Namo ya sab el continue Palau el ngat gide el airport el mal kdip len mo ya sab el gel microscope gil may. Sel wal dim garas kogi ya unit costra ara lagingal ma airfare mer Palau abor babling magasaya ar okyal ngat asetas kogi. So we need a longer route, longer runway. Lo mala magtagil mo close ko gilmay. Nga ka ulak tiyak ka, mal openly support that tagidal some kind of relationship with mainland China. Kambes kita madangli, ilanga sinaw ngiringi, one of the most powerful men in the world, Xi Jinping. Masel omduk no sina, you only talk about one man. You don't have to deal with the Congress, Amerigal betul ka democratic country mang betul ka Congress governors betul ka layer of bureaucracy. Xi Jinping or dim lamo ora world media ekmulwase. China do not export revolutions. Masin dia kal tira partra olong sira magmadra bulat. Number 2, ekmulwase. Mamla Sina not after world domination. Hindi ka sumamal take over abululad. Kama mahappy abulumam. Ulang ari ako tigi bulul digra South China Sea. Leng ay di sila tanga adilira 7th Fleet di marar at say. Magta nervous. Leng United States military di nga front door tir. Mga kamalyak kuri rasinal tora makamad mangrang. Letama Xi Jinping is the man to talk to. Policy niya mal clear. Dia export albu lama makamad ma alubagim trial take over abulat. Malungil to ko igay. Again, just to make my point clear, say, Selva Bengela president nga ka support ringi openly. At tang lang the swim mungil the debate ringi that's my position. Len agumdas mga ringi sabi el rulil mungil rigid. Etrigi bel shake radon rigid matamrigel say, if you don't give us the attention we need, backyard rama mga bibirar adal already tamaral mel lo baskama ma teal tekeragel shortfall ra budam ra budget nung ngilul das tak supporters say sula misen tabo ang irma ding tilgib sa evan direkal vi mo tat sa sel pabira February 9 matsumal adlo mes polo dang lo singra tida ka piringin mas kum posperni dia sel lo sadringia adal baya sel babir ra president rigid el nora gel redra republicans la senate trigel minority ma kapin mo senators sel mulgoringil was sel ludo del gel merbelau o tirak sel kontratra bed saying ringit nombre kra adigal sab el mel mlam koy olbira ramigel siya babil mong ako ten ngima president ra FSM Marcel Ali siya babiel mong kwa mal modo sel babier el dial migil babier el morato ay al tablo la congreso el am en guk ti presidente siya babilingel mora a senetra di republican sa democrat sa dia edim la kamora president ambigen misay kita elang gumesringi elang aspeto se ngomit lalu bengkol omisek lo se ngaram ke dulia a kontrat el kita del kami amo harar al kalmral bel rak e mospera ayang mayolt maablu madaw bela luira kita sayang kontrat magimun miskmi edi am haraw kumasim haraw tan mereka raga edi am haraw mal atari mai el girela presidente gidel el release kita di isel ko moraw nguringi ase ngaram sera release el babil mong indim naka ara leader sa belaun bengali madim na gi mra adam midem adam belaun bengali dim langi lu sil mong is very interesting ti agin ngil babil was in erase ang klel ngil senator am begin ke mitch makana gengel leader republican ra a senate meng seral public setial babil nga kadire kam surprise sa gisa makula se ngaram ngungil mabiret erase se gidel clearing ke gidel ade sendring ilbom ngaraung ko ke mal mulu sa babiel at mu atra news de atra la sildo me se gal was el atal babier
ngaram le mok teger ngi em lorta le la gel tol ngaral se la wase radra sinam la am lgol mera a presidente sensibil mke ka ge rogul rum ra hoter bela em ko se bir ruli se lu million lu do tbdi mesel mosen call center el rul eigen ngara ablur bela ya gulger ngi se ngara ma press conference mo sen ngara ngal mau mai ka gi da gel tol nora president mung tel mol goringa dal ba wase bay malungil bay girel gongel wase oi ndrilia call center se ko malu million ndrilia em ka kai rum rekman bay malungil ndi la se do mesringi nguk ngikele guk ko abli sekle wase alage alag bas kama mai kalu do dengar ngi trigel guk lider serbe now el tiran na mosori lo kama man morasina guk mod iawa a relationship gidan gun mora sina o ita Taiwan buk mur segi de wase ngari des belol la burtila ma ula kul kering los sem dulu asing de leaders bela tuat al leaders bela inge gidan pan ro katak wase o president trasene to ngari a resolution di buk tim lagal lo ai se wase ma de speaker house ma president trasene o sisio la ul de swil wase gireda mo moria rongled gin masina kira tokora ka keisai ya kumda se seguido mol goring iluasi ere diplomatic ties la dongole kid mambigel la ngaringa tokora ku soldado mangkar de tiramei kid ma Taiwan ngaria diplomatic ties muguk po kid ma asinal boring ya tokora a business o economic ties kid ya Taiwan ngare al sin sangaria tru madrangel kontrata ka keisai lo mangkala mainland China mung seguido la ngakamal ko ngelo se tiagid mol goring ya ang nito e kama ngay kat mula sina sa 2018 luldo berarti lagi luldas sa uli ngirma kaba er por ayo ako baswen adal mga tu agyakal respect ra kontrata namlu leng kita agyakal si edel agyakal si tiragid li mga tu de klidra Taiwan adu pura sina si agyakal toy waise kita mesaing ra ogi merrag si el dartom ogi merrag drone lagi de mamrige si dia ka adel si el stobringil di tirga si usper bela rogin boklidible mesawdari si agirel dia ka adlo balo muktak trak munta si di la brigela si a tekera defense la blur belau e kita ofera pisir kita si adlo global kuk tekera blur lat si kita argument e kita ngara regor sira da no compact 1994 itu di mesengi adra amerika lo besirgi mabela ulum le busta ekonomi ringi modart mo gim literal adrasina amera tarrak begitu rogul mikagrel dia kata adra kabel mentam lornya sesel keragringin mamrigala aku panik reacted mul tot dia wawe borgat gini ko ko isuk dito marungut kat enemy kurak butong ara mga komrat tinan al do luase mem operasi merato ka siobay dito ka siobay kami omel memelara bluma membrikan all but the meal membrikan o masih gitu exclusive defense rabuluat ya memlatal leme makundas membrikan lah di mo fall short orang siya orgi dra ikela kabelment di side was egal udu dengi bis kami di kami yang was soldado legong idi al guerra tial day to day rablur bela siya bukti respect ngali ya adra sinasel lemeng tuktimel misa ungil basyo ekor ganil wasi tiang atmel taang emon ado ngil directly marumlo taxi marumlo air tomar o si tumaw apartment mangarang enya sois ba force ra free world wasi tirga begina tira begina ko close ra sim dim negid osberi madim na ka at force gid osberi makuntas yang gina del dia ka dagora di o batti ay gid droler gid mamrigel ma Taiwan lo bana tiksirgi dia kata ko tiat dia ada dulu masih lagi kau ngel kemana rasina mau mau shobar bela dia kita aran mau yakni dia kita proses tel bela belum dia di tura arbain mergi kita tiang ngara rekor tirgal ko illegal met muat arrest tir muat ko sutir dia society lo isi ngaga dia kan lomda sulu asing ay kita bebira tol dologo man maklou tol dia ngara di confuse la society Lelal February en 29 escogim na sinan me. Hindi lang albon independent Amerika le ko klarian Amerika to betsin me. Hindi tiam le New Year sina.
tira kung sorry, lo sperse que del vacation time bertir, visit ra. Mutta di ka mo rule ko color adra turister kita sen 29 is ko ge gol muira be krisis mo di kyul goram. Kono goram le masar mo dra di sira turister ka totadra. Ma eltel di mo Exactly. Magunda so abulak takto ma paratik sil dollar bel genera majority adra bulak men jaklo urol baisi. Yendo lo urol lo tira klo ur. Magumra lo asengire del focus la dia del sina. E ja rogir. Arsoli lo shobe timadra hui ping let's open the door ma Indonesia mager ma hui ma mainland China. You know. Nega ka di dispergire. So por ahí du. Nakakal mo to ka miras kami tergaro na murasara. Hindi akong sige ulak mo sing mal el al yagid ba niya operational may mal te la open a task force. Start a dialogue. We don't know where the dialogue is going to go, but at least ang aring isagil dialogue. Leng, you never know. There could be a pot of gold at the end of the rainbow. Sila. Okay. Saule, Mr. Henry, tadaman mo may laka kukmo ati alam sa Mr. Uludong. Ng kukmo siya tapi gani. Dia ngakadiri kam na kargril me. Lelal sils lem. Ngakadiri me ngakawas. Ko mobiles el girela to ko imdilo ra radio. Amelu sa people girela ngel tok tangara. El doctor Linan na ospitare mo muria mondang ma hospital meta to fire ngi manomadak man ngi ili se melo ay ser nga kay kalto ko el kontla malara hospital mung girela ko dali ara matan mali ara mung aknora radio ek mo ma TV e direk se gida algo to se gira mi mobile se girel le corta utbdia babil merga amere merga manis pepolos dia kamlut el malako igal to el gira smer le confidential medical record dia kal gira lo aisla buarte el program ragau maga agorta mosto ragau lo ba mam sisi el mere ragul seguida se akara kar kri ela mengaku tel program ngakara radio a TV betaktal dia kisah magin player ngir elara ay melbung sel akal was lol olto se kai kita to dilung kal toktang lengat tilo badal bangel leng mel wase tom tak tengi meng ilis dio se ngire mo mskai kal toy lo toy kal toy leng telmal ngakal toktang am lames agire report leng namadarat ngari am nama temal mo mis merong mas askogi mis mga Taiwan to wal mernga kalwase na namrayan makno ay sa igal nga segid segid ra ay sa radyo ma TV aktilulwase sira ngal toktanga ay sa nga kay kale malmatat aktilulwase ali ay gamring toy ilgo sukum gmung ngire klamarang ngir lobby ngire laklangarara matal malam dia kalau nila din motel akla hospital wasit ulay ka menggira del makti alra ka tilur ngil wasem ka kay gira del mo igan se personal protector ka el mo make sure may ay kalmo igan mo tiagi del morgolo center mal hospital am smok mendia kal madara meng segida ya obisa attorney general ultu tak nga kalwase ka atil melia meirei ra agortel wase dia kasem lo aisa ta record ra tirar at lento melia la le la wase ke kita ke do sen confidential se gida la ga agi mara kara gri ngi akdire ko dilura agortel al silso se al dice la mondar la bang la government to ko at melia la ya obisra attorney general spenda temer el melgorti al togoil ul takranga el gumesen git to bal oy wal alongus mrangrek malu bal stobra a media ra ol tay atogoil tel melela tel malang ngira kablemen el man ta sul ya ko del yara mang agulo ay sa korte wase gimo kozo mo apil ngi el man ta sul gumes maktilul til wase como chega record ra blulat Raro aplura Rusia masina ma huri pinga temena margos base. Agablement o base igidel
sebelum supaya technicality ralla lo wal mus mangriar adlo ortak lembrang kita atau melakabalmen instead mo facing ini wasa ikat lembrang mal dia ke sumakli mensei kita amde mang aktiw ay singilin mal bader nga kalinga arun kun namo mereka alu bang mermawawiro singkiran bahiring lam mak igel to kolda kasel ko ngeri mal morsel mal kumesringi ngul ela atukora abuhay matukora kabelmen especially ako to liara at sukum mal to ko ngiren mo du mal balak lam ngiren mo to purpose mo isen mring to ko leng ngaktiluti sa nga 74 years old since nga kamamral may kumeset nga aigel blura ador bakyo seite pemukadra adra news ma omukadra tigel adro olta aigel klemran waingal el adra rosial nadra last week elan week ngal presidente rosial nam ko de bulgol psingi la poison ni ako se seguida dia kasodan bepelo o mang miguel to altang ngora beto to makmal ringi trakagri patakan mentro ase al dice la mondail dal bang la maigang e kumi na mol dalar kal toktang mum la amis e la ko al dalar nga tiagi to koy tar sul to kon di kal du lelen tada kablement makarri la way same at bukti way singi di na kamo fight mo lon nga ba ba blak mo sebegel mal ka tok ka mga ka kausalas hindi madal gira la multem lo to do swem la to kol gira la abloma kablement Ilang just to update everyone. Ilang akan ragri lang lost to ilang ilmutan malaman ba nasa ilang mga mangira ruling ani. Oh, mga ruling ang morto kasi morto bedilo sa oy. Til militia max to brakaw. May ka maguk ko sige dagi mo apil ngil. Ora ko la question na ka adra. Kadi ka adra la. Mal sum ka da momrula news ki ko mo ngi tertim the sensor first. At sum ka mo mage. Sum ka mo mage. Ito mo sensor gitu raw ina mera Kausischakl. Hindi ala to mo asing aigel to. Ala to mo tial ulo sing regel so bim madia. Oh, mo dia kal fit tial ulo ada tekiran sin. Ela se gitu le ngaring isele to sin open government act lo sing ngaring aigel pat singil mo ko se gagir mai gagir adia kasbel lo to. Dice So kan per gempong wa ise. Oh. Or Palau ka clienten attorney if I can recall correctly, sell to takla wase. I get information lul top tirgang. Ina for mga identifier til adal. I get sera wase tirgat trot ala. Ako mta sentia. Tama na nga igal sa tirgela. Oh, wise. Ay ru la deng serengi. Iwasi. Mula mo gila del bay gititiro se tengah tok tengah luro na gagit del laman lamang. Bay la del lo ula ko sal agida del cherti. So sige dia issue Sebel ngariak kita tu laureor, etial lututak, lututak la siftra isul mo tokoira news, malagay na kay gigit. I hope hindi na kayo multa hinaliga. Aba, Mr. Jackson, hindi ako di quick. Hindi ako di quickly ingkar rupa ka hukso ka rin fighter. Tiang at the end of the day, tiang constitutional question. Lengman clear nga constitution na freedom of the press. Mga kamal Mase adra la lidurak mase sila dwara agi del dwara delegation agotum si defender raw akram rang. The truth is your ultimate defense. Mga ruba kailangan ni adra la mang please keep on fighting leng tianga yasabel let the media el most subservient tra agok ti wims ra taraad mataraad akram rang abladong ul mora sideline leng the protector ta amata. Sige dia ulam rikiram sisi hindi ka nalobar. Even if the truth is painful, we have to know the truth. The right of the people to know the truth are superior to anything else. Dia kapilura kargiro se nakadimlak pagi sel tutay boko batyal to melkora osek malmala isela hospital maluk ga al tok tamal ki dengilul me ore non mo betigel wase igagit o al kontal mal maulak tilurngil wase dia nga agam toy blam nungam ring toy miguel mo sira bel wase aigang mal toy malu ben dia ke sum klit ya makko se gal toy dia adam lamat
do tigi sewa se dia ngaria lam tem kmuto kmuigel to dia pa de sira belo se dai gang bral to dia ke klima ko se le so mam rolita los le ga to tilu nativi so mam gut maklita los hospital man mo ul dia kal magara Aí ko na mo sang mertiam na mo tera ko so commercial kami ko al bang laptop mondara kabelmente digang oi tio de la na Nama malak rool bigla nakatu. Exactly. Okay. So saya gitu kamu selalu Mr. Uludong ela kada kor kail por itu ngara aku kata pikir kau. Oh nga Eliak de find out tulo singan niya. Council of Chiefs nga ro. Oh. Kaya gidil milwekri bela uro gire. Bakora modiak kisang selguk imala kabelmente protector rugul bela. Absolutely hindi akal mention niya kabelmente bela ulwa siya rugul bela. Rugul bela di ma dungwa kongres mo meeting ra ngam nuwi. You know? Tilgay adol tirak ra gempo tetara tangal tial kabelmente mla mangukro rugul mo long emrura. Ya dia ka agora imala kabelmente assister tir. Yak na witness imleli wekle mal dia. Bakora mo simbar gidil totally da mali mawitang. May gagidil wa amgagil tokoy losada ang irmanga litemna multo iringi na tokoy blado. E guktia ka imala kabelmente protect ra siugang gidil lol tirak ra rugul bela. Leng akab aurung ulang sengkirel ngan nga kabelmente mar adra ngarel bela ul ngarsel lo mesetial. Tingin na rugul bela yo ay sige rugul was. Guk ngaram le urung uli ang bakar ngadalo. Ma rugul bela le bor ngadalo. Ngai ka partrak lang adagi. Ako mesili ka man na mo masaw na mo na Amerika na soldado mangarang eko ko mesetial imora. Jadi akmul waisel ang aklimutul mora kadagari. Ngari kel bu ring esar el mlat. Ya wile ring siya kung ikakan mora kuang modokla. Betul mora kadagari. El mora kadagari la otobadi hangget sirngil wase. Adol tirak ra siugang rebelaw sing underlying principle ra siugang. Ang kagilan mo madakra hotel. Umdak no ruso. Ora hotel. That's basically mulgulo ise. Betul hotel klise. Luas ya tial ay gal tokor belaw masiugang mangarang tarato. El akuk topora tial hangget ra ibudur eli. Engkuk absolutely hindi ka siugang ri. Sildion. Ngukti mo na pilmar ngaligel tial imol gobli lul terngi. Adi mo depende sel wil ni obes tial rogil. Gatru mate del ngal. Tial gobli tial raw gobli. Ngadim na personal adel el owner tial prestige ngam vitid kill mo mereden. Diwa presidente alora na ngay gero ngal obis ngil wa Trump man sam kloklin tial wa siya kumdas yung confuse na society de kiralsia. At atara time to misiulid in May. Ya tara time to misiulid in May. Kumdas yung ginira adel mo korgik abarrede la decisión ma bulgul tial bulul de kiralsia. Nesum gado tiyo magpitang at bebira time gado magpitang. En mon out migration na mo main disra. Arbo revela le vai dorar le móvil. Len gado mo kera imol principio. Ako na disika subject na tiga da rubul vela especially. Basi ko ang vela ignore niya system. Absolutely temla ignore. Kabo Mr. Uludong ma Mr. Henry. Wa mal interesting topic. Dia say gidil maral laikal londi bra rubul vela ma meliwek laikal state vela malungil man gidil lo me say gidil sugang gidil maral mlamo kakawat. Ay gelgo kelam tiar adat mo swin ma ko tiar ma solir ma clear ma igang elang le kumes sing ndira nga iliwisel iwatase de mal bader na le sel iwatase dimlo tu sel babier el di one pace el uklo ase ngaroba ka mai ka klem sa galbi il dira huri ping tigal te den nglekel itira tru matelol mar nglekel Mula direk lo mesasi di kota mal dingo se dia tiagi dia o tilo seng lurung ulen tiagi da yungo ringi mo tul mo krotil waisi idi moi taigal ngal tel klib lilel mangal odal mablur oreor tirgal ko ngalgel tru madarin ngal karbela wa direk lo wase awul mo klot tutel la gere do tor klitiang lo wase tiang wate telen dia se mon mo waisi ela kami ko medalo sa wala ra sa ibala sukong mataat
at 50% tamor abil, 50% o bin mo trigal ngel rogo ngel ger abil ma outside. Mga ageden mo mesel kasi kita mal water below. Ngaringi gigil to ma ula to na geden mo rulilo sin sebol waise na gil multirakra al do atau multirakra yung ngararat. Len ela kumesa korten mal sel yung ngararat se kita. Nanti kalau sel imora kada ako giyong am naman di lagi da mo kada kaso. Ako makwasik mamel jagi madaragal toy. Amo sekali ako gurula yung ngon gitu nen. Asuma adrala kita kan bin sila kada kita guk merti. Engkuk matala adrala kan bin sila kada kita guk merti. Engya kausel mo kasay bala blakatak ni langgang kalu. Kita dia di mo yaro problem haram tul adrala. Engkuk kidritial beliau nun misteri nga ito military kan. Ako lasang interesting nen. Sel daw mesra nga diaksal nga sel ngatial to kabilmente. Sel boria masil velang dia ka ladra velau nga sel masil velau. Ar merred le marubukul velau ma adra kabilmente ma mo orkestra. Eran diak mo ngel wasang ngara di lu long redi. Lengkal ngarian adra kabilmente mo may ga lo ay sel kita adra news luase. Arubukul velau mo mitr nga long mo interested sel tretelin mera Rikita ko kulbornya meeting na adra government. Aquí den tretelin mera adra news albornya meeting na rubukul bela. Rubukul bela dia kasi adru tuir tira ay sil toilen. Tirka ko rubukul bela. Ngel tel domestic affair الهندلة هي كده مقولة دي نقول مالين بكيت أنا أقدر أحكي بلا أرجع eventually read لأن هذا اللي بقول بلا مفيل اللي جا value كتير أسمع تومي تيجي ده شو أب ما ده value لا بقول بلا قادين نقول بلا شيء كده Ahora, Baldi que deba kami tragar telanga ngamal lumrak masingger continue le support the Gale Council of Chief. Le ngarang. Tiga they provide the two things sa Kambes. Moral compass. Sel masing moral tirigidang budulge. Oy. Diwa asal may Uyghurs sa Johnson Aweral accepted tirem lo madura rubak ay budul maraklay magtemes kita wa kampas masi Sugang regida tekira adal na motakil may. So, moral compass. Number 2, to provide a sense of wisdom and stability sa society. Le olbil obi sa presidenta technically ngirel di gato. That's what democracy is all about. Ngirel di bra debate tir. Di ro bugol bela was il puek mase. Hahale dolongul do to reflect our churgid ma a wisdom do giungi. Ngari ang gat arubal kuma se ngaramong ngari trien le adra olbil de education tir dit rubak sel mugur sa debate no bin laptrem tuk makahal stobra debate adi ga question rangak tiang malamalt tiang klamrang ngungir ruktois asumo nga sem rogod sa iri de passer tial bile lakadang artial gato au de swede le gid adra belaw seguida dos perngi Ak remember akara Australia. Imnariya round table meeting mama other real estate. Lengari bira bulura South Pacific especially PNG. Il dagalo dengel toya ownership ra utama. It's owned by tribe. Matigal adam lol mo mga segi malala ma palm tree ra atmiwe mangisa gold tama idele oil mugur sam kamar because they cannot decide kung say Taanga mamasada tora ut, mlakal churti dakal dangel toya a real estate. Mangkal taradak mase, kami wala adra abolabe, mangkal adak mase. We're trying to get rid of our chiefs. Oy. Eukebarak mase, you know. I'm sorry to hear kaltara adra maseng get rid of the chief. Amamba by diak. Silveringa trigiblo digrablu. Agimlo gara chief will mail, mlaskama sense of stability. Pakmase a president ng Laos PRT, tamir mga sal, Johnson ng Laos PRT. Oy. Mang tiya nga history ng mama, adas mama itia Council of Chiefs. Mang tiya din maringi nga along yes, sa government skumang yakal sabel gukman marangi at least give them some sense of dignity, ma respect at mas nga meeting irtir, mga ria out camera ay gal tukuluko may the share mar adra bulumang. You know, we need to continue to protect our Council of Chiefs. At the end of the day, they preserve, enhance the culture of the Caribbean. Sa uli.
Mr. Ya Adalbay. Di quickly tial guk tapi nga ka. Ako gugir olbira kalulaw sila kantak tayo kal oversight hearing. Ang tial na atrablu dong okle o reng sa ngaramadalay kalurior smart tayo kalurior si Edel guk. Ala ka doger tial si Edel dong okle mo understand ra ngarangi lurior may mo update ra at ko ra kabelmentary. Atara tial no meregal Sunday. Namnang hi oversight hearing ra PUC. Sel PUC magatatangal mahal magatugudo hearing ngi sel guk tial fix our rate tertir matuguk milngal mong era sel guk narngil sa sel solar power sel gureng sa tial aldo akmo bagik luasay tiakalel maral ngarnya klol talamal ngi mal ubeng telang tingila uriol gira dolosi margo mut mo malara second step kalel kora dokora di dia katakat makli di dorael betul masuada ak magdo orang irmang yang ngo example ra kuk sel time ra iris ra blur belaw bol tura ipseko tiam lengar 14 million and abi katam lolal sa ngara 40 million jak sal malk muloy segi hindi ko kan experience ringin masaudar si awulak malakot tial wa ise sel dorang sa aldo elatial sel ngara tabading segirel generate at 20% ra replace at 20% ter sel diesel fuel generating power ra aiga masel may ang magardi at 20% ya 80% ta diesel fuel segida wal para agel misila mo originally ako lumdas ora leng kita mengri sel debate tra NG am latiang andim lo ka sel multiple sel ese ulubangela battery masel kadunga di elasil silme ngu charge battery o spare ngim sel bak klobseng battery ko karna tengki tiang awal ang 24 hours sa supply ra alternative energy tial nga tab ading anong kumlay sa igid ding sila invite ka man atara media akmong last year 2 years ago mo ak no realize lo sa tiang dia ka battery system ni tiang di sel daytime lo igid kato spare ngilom gar sa bak club kita shift mora kato spare ngilom gar 20% sa bak club kita shift mora full diesel power so sa igid ya ay issue sa igid narngil oversight urul tilo pa lakon ko sing 7 megawatt lagi tang ngi sel net metering act net metering act ruli wa arbora idu ngari solar panel rablil emergo sing mugudia sil selmay ngulo susubira grid okay emergo PUC credit tergau sel top da bilir ngi eng lauridos ra bilir ngi mo o tirak kersel ku ngiyam ne kan tribute ngin mora grid segi da wal kora basic idea segi da kring sial sumang maybe amo correct lang ambi akring siya segi da klungel cell power mura net metering 7 megawatt okay now this is what's interesting cell peak power hours sergit PUC generate 16 megawatt of energy belum saya igel ngalingin mura grid net metering act nearly 50% tiadral o makani kawasi siyang ngalgir ang savings siyang maral bay segi mong makara amora armo derngi mal sumang diway haigi dem bergo tial ngarat tabadingal sumang lamu generate 20% del modo alel tial 7 megawatt el existing 7 megawatt tiang amral drala energy source will replacing the diesel fuel but the savings should be realized somewhere either ang agora billing sergao al ubang mora infrastructure upgrade grid system mga natin nung sa LY sige ta domis rin diesel moral ko ra close sa krenga kasi tiang kadam agera kasi kadam la start malar tial 20% load sa bangila grid sige le akora mo cell sense ko kasi adi ra ko sabiela kaleleng to ase tiang ada kasi di urang ali 20%
ngulo si swit tial seng rigi ratengi leng unstable may klawal tamali hindi ako ngali so sa gidel time rak para tab ading lo menteri terkait gidel kora ada government mat arung atel project ngoram bani asen sana kala si piang arit telgi begitu kerja rengi amenu terang kora daksal siul wasi katum lama uspe rengi sel 20% katum langu lo si sibira grid el al time katum uspe rengi saya gila saya kira nak kata kau ingat saya wise gila maybe asal algo tu dia melas merigi elang Halik tiya bil. Kung matutuwa ako mesra ako utale PPUCB. Sel hindi sila energy mo spare ni rabling. Say at time sila ala alurni. I see. Hindi ang asubdaw wasya alu ilbasen teringa gimnilura. At tabading o kay basen teringa gimul alu mo kutuk teacher garo o kay basen. Hindi tal PPUCB le migri. You are still paying the very same amount. More sell ngana metor raw. You know? Hindi ka ngana ba low ice raw custom le same level gula ice. Al suko mang kada generator ni loya ka solar, hindi ka mo maara alu. Ngaise. Hindi ala sel mutual bill raw may. Hindi ka involve parte tial wase. Agim na generator ni na solar telang. Ya alu atelang therefore ko mar sel alu telang. Lela te charge raw ko the charger gara energy charge gara alu charger gara PGST mbay blor bab bangani kulso berni dan ada ngayangan to ase ablu ngayangan la di blel may geringi na egal panel blor ngayangan amlo di mlo ko sail may embotol taka alu di ala dengit ya di kalswel awana ara dengilim oror masumara la oror 50 cents lagi lawat ana lang ayan mo solar mang ako ba titi milisin sik tap truth we still paying the very same bills dia sa utim de swel ko mes tial bill kalbang ni Kabang irmang ako ram lotat si ya nga amle melga dura frank ra ma Anthony ra 2 weeks ago ito malu ay sir gidel say gidel mo makader bulger te gidel to ra solar Tadiri malas meringi wasing ari tal time la few weeks ago tal blom le Sunday mo igang segit 20% ta tingilul mo o makarta mengwa diri lo las meringi ting tla eventually tomorrow lira Kaya ka sa kontraktor mtir. Di alam di ka kapola. Di ngani ako ra sense ra timeline ra say maloy le lang ang alam mo aklam mo more say gid rin kadang nanti interview ada piusit kaya hindi na kalau orang essential wasi kaya it's just around the corner kadang kerja tinggi dia selo ya to sing el arrak mo dia testringi mo di til lagi problem lang dia kaya el battery store tiam diesel melom sa problem se pol ul mo tetel dia kasil se tila aku atara problem mo ra sido siya raul dia ka battery ringin bulgura siya kami ka bulung lomar Ngadam kata ura o kata melior claro mo si ya tiya ka battery ringi le kami ko mlara day one am kata masangan kata mlara si belaw le mesra newspaper ya president Seneta challenge ra alwasyo ko makumhara PPUC di ka mo tinaklala Batia di ka mo natmun ora mo rogil elda okay Medika so kami telang ngaka kita udah swege when you buy something buy it only one time. Oy. Ngaka ko temle supporter NG. Ako supporter ngi from a financial point of view. The same time it was 21 cents mori argument ra bibera senator mas tema ngarababe ngiram sungarnya 14 cents mangaramak mas yes and 14 cents di dia ka battery telang. Ngaka ulak me supporter NG tigit akmal me nga agel tolo lugot mas agim provider kami solar plus agagidele battery plus life for 20 years sa mama mas kami free maintenance insure ngi at the same time mga riya masil los ringil change ra direct current mo alternative ooy legal sunlight ma-understanding albora solar panel and direct current but those sigidel masil lo multringi asku man diak say and sa lobu bibira gel masileng ang gotem si CR direct mang akundas bigida ulak mo kira bela sa tamaman kita
mal kadiri ka rudimentary. Kadosik mo say the cheapest is the best. No. Aram layas kumang aram ngimlay, ara ko tulungin mlay, reliable. Mga Mercedes, pa BMW, agagidileng rangawa, buutilem laras, Ukraine almeo makalarangil anit tilal wilen mar. You save money hindi para karat sa kau. Ikalo ko ay sir kami. Account sel kumbali at tayo sel ko to klo kumbali at tayo ang fax kanakli. Rabi der tegi der. Tamrula iPhone. Oo, emro ko ata part offer mama si sel line ngaray mora kok sai segi da problem me persa gimor ruli segi the line because se mo separate el mo complementa Taiwan sa kisama mo morulisi ela sa kita girin mo morulis sila ka morulen da kasama tiam drala problem e mama amlo la tara ko tumle ngila asel len segi to kora batteri provide batteri el mtilo kla tengo palia huriping adam bigela on ringim e se din nagisar on arsel contrato kemle 11 umle dortine reduce mol 5 o kama masilis sa bol darorin mo 5 ya ubre estamos de que donde ko tiang 1 miligramo ay say. So let's hope in jakal kora cloud bundo ako boto albang. So kita malungla temet ela ngania tebrol comment me makmal di mo umuy will share sa emul comment igang emor ko kadum more share lightning round argit mang aiga kita keldel comment makti mo umuy igang betul kaigal comment yang ada kaigal reply man gukti kete makukti ngilil taigal gukti box share so la yarbek ara maldi welcome al mora sel YouTube channel mata umuy kaigal comment maigal dimlak share guklo comment tira igal na mo merek malu mentagi dat program el guk mora next el show menggagita tiagita comment tra Georgine Matsuda ngang awasi tiang amsawa tertial tokoira tax refund kasi tiagora tiakalungilo merula kadimom daswa om imol blail ngara el sela blemiu ngara imol tebele ele president whip samro sakal di morgamiu at ra belau yarbe bidar ada tang ok tebel lo mesr gamiu lo mengur korak mal diakalungil Tio kora di ulta swek plus matokora di masao dara malaya tax guk tirgel mlepe tax adi aku adia lolai aku telang IDC okay. So engania direk masao si doktora tax direk wai segi dia kora sentiment ngi engania tala reply makukimo will wasi dia kal tax refund dia financial assistance mang dia kal bek other belawa qualify thank you of course ngara income bracket elang ngari aku ka tigingela June 076 ngawa se ngora makita ngut seldo reng sra isel tial ekanamir belau edo dangel wase kwam angariak keldel bayar bela orngi ekora dia kalau logo ya igal bay angarngi metira direct rent space ra ITC building akan meter bela rent space ITC building el tiang olengir ngara ta temo tokora tal telail atal buil over $1,000 a month so Altay gaigil blay logo door alul ko door for political reasons ya ku umbral wasi ngungila alangarnya ikal alangarnya keldel barki dan titik kita ku ko moy tuludo der say kita ITC building aku rati akal make sense tiang aku comment tra Lee Silvanus 4640 enggang wasay tiragal dulu aset mga takler ang maya politics el moru era a priority sergit siya ul mengdia kameral change el desang araat maraat am la kay to dra amla tuwa dra
Abalur Palau mosi ga kukunil te allara outside. Ti motirgel mgegar ar. Mtobad mora outside mesa balul ar. Elaga dim stober kamiu mudim ngartial imol basyo. Mtobad mo after igel dreams kamiu igel berrusiu. Sel ye el kawa madak tel moso is berngi msi sebra al sel. Le seigi dia betok aklung yao le ngara al sel al sum ka patmura al sel. Mang dimlay gay gida uk dimlay sabe el share engya ngani ay kal baby ko rati makiketep. Mas mi mora seigi del YouTube channel. Magom amoy way gay gidi. Emergo el mo sa kuk comment kami ulgil tegi del program mal umang igem na mo mereka program magi dia mal tegi dia mal langit mal sabe mem la siang klem sel dem to ko lu si seigi to o yu ang klem mergo to share apa kiti. Subscribe and hit the like button, send notification. Okay. Malako miss ITL PSL episode. So lai kata jangan comment termira ikan ada borsel lightning round. Okay. Matalway sa igid ya. Igid af malumi la temet and three ulbung amate la temet. Mang akmo erul bung. It's el alam kata mu lagay adalbay makmuskate alam erul bung lagay kata maral bayo. Okay. Saul. Ya, kita kita menik masih kali belua ulsel de boring ngaria embassy ringi malubeng trade office nga purpose ringi ya amo helper adri trial other sel belu sel boring akan kodang al ubet temor sel belu e moringa problem erti sigidal obis sama nga serti awlak mlogor tiang irma nga front page ra siram le mande ang el al sils atra dira sinaguk pral betig ringi lola ba drugs ni belau. So lang tewang artirang artel galbus mong tewara adra belau lawyer am expense republic defender ti. Ulak masinggil nga rin some kind of the will gidam adra milan China. Mseduk murtik masem nga bibira udo del may em harar trigal lawyer defender trigal adalla ke ma expense republic ang irma. Oy. Tira got el doctor sul turist mal may mang it's the more reason why we should have some kind of dialogue with Milan China. El all timing silent. Dia kata du malngare gagid el crime and lamira bulwad the transnational crime. Egida maamong legal issue ma expense. So again aktig malukor other olbil ma president dia kal makngit open a dialogue with other Milan China. Start off with the diplomatic, commercial or cultural office. Malmer adir esbedel lolmasewer tirmeter olmasewer adir el mertia moria issue tira crime or even medical ang emergency tangat kalomsewer adir. Thank you. Saul Mr. Henry. Aboy Mr. Uludong. Sir, atuloy matal ko singin ang erul buile. President surang luip sa release lontib paklo lontib maringira koksay. Imlo announce lo aseng mormor. Imong lamu la at melak campaign belau big time. O si sul time segi del ngaringi kadam lom tigel wase. Betokar ada kabelmentam rasi. Pokokmul mesagel lai tokam la kabelmentam le parse. Ma atara minister Charles Obiang akos chairman ra campaign. Ya kumes ngaringi ambassador sa Palau mla Miguel Masiabal maigalme kumes street campaign rela. Dire la surang. Akpalom das lo se tianga tarbesul. Namu gire del reform asumo na reform ra tax system regit. Gire del reform ra election lor gide elandir kemde la akmed ngara tu el bui na sebe ela do bia kura rulia la el trigiblo terkli tial tele la kot yo tera senkyo. Aku basen listra ada election commissioner mesen menga igel senkyo el al silis. Igel senkyo lo mu ra next week lalu tira state el mol mutra November akmed el atru madangel senkyo. Mol mutra ngayaw mengakuasi tiasel matidimom asa nga election commission mom asa mag-close expense namo gire rol da kay kam mal dia kablu nga kamlat se kay gar most blue other gel nga sector ni o da kay gar sector ay local sector motma may national election naka ambo motma mal uben di motma ratal time tial doru ringi mal na oldi ringi ra igal program nga gara
a TV ma radio namlu sai kal mergol le tiu rak tru rage di regel dia kal morengs mang mal dia budngel was tiang ram e gire de rulia ngakan namumrang kami sengge de rulia temela sengtu kami ko budngel was a huri ping ma Australia ma a Fiji mai karu a temela sengtu tulu 90 days ang ko to ma tenga 60 days ang mundori days Selboria seng bablu English Selboria sengtu e tirgel adanga elected office au resign rogui e monia ker tegel mora government len mal blatak la sukum ngaria sengtu ka ngaro office utro ko spra office ka mo campaign e tirgal ko peminara mal sukum baul mringel tiang de tul bui lamde de tul bui era ada government ava mesel til campaign ngaria tar tir namo campaign chairman tiang mal mata arabsun mal okmo imagine elang al suguma a presidenta order trigal rogul ministers ma directors thermostater campaign ali triga o labam lara government yo mla aurora government momdas wel suguma nga tara minister trigal balata ungara ra campaign ra tra candidate imrama babiel kirim approve disapprove ni el babier ekbelira se nga o dur ngata candidate kumara ay kalos pe ay kal mlara government ba alura government dia namo dia kal gire del mutta kamata ako la mo lo tise de trimangis ako mesigi de e kadam la marta madat e tiongret madigat tial mondai gire asin kyo ke reforming e bai de lia asin kyo mo mandatory beklada gil sinto le dia kamera con maloren setia di tal sil sel ewarra el gamo sentio lo trokra amrula la ma urta government afecta ngar ka barang ke matrak tupsi ngara kiren bro akum das bo rulim mandatory e gani ablu lo ise la Australia ma Fiji bude sel mo sentio almost 100% rara del masintio namo gire del reform tiana mal bigi klen tiak lamatel tal sentio adal tulbui Saya presidente order ministers ma directors ma adon mo ma rulis mo campaign kire ekata magala ya esel mal bring tia Palau ai sa tia bo tak deperni tika mre di almat e ku bo atara ada wa ma apa ke ulan Michael por li tia ka magala mar ngale ke mo or ali abnur belam se ku me sige mal mil kol future tia mal gire rom da sungi malgire merulak malol gitu as mingal obe kula memrelit yal merulal la mo reform bertia da sen mon moisi Saule Mr. Uludong kabor bora itu aku mesra press conference de eli mang akmo confuse len silgot blila kloa otol budul ngil department ma ministry of rural public safety ma ministry of justice Kira bodo lo southern yar bloom southern yar adran news southern all be round lao a president ka kira bol defender ngi etira de kyul oiti tial gdira bdiu e gadam sa da klun yolir elira conference akum daswen awul magada njagad improve rangi dil toy kadam lam sa maknit etrail mlib ara al do al modiaqada southern sel makit hadi maral mol momi len elang Mleklol issue tial tingela director Luis. Mamlamo na madal olbira kanula. Idia ka olbira kanula usually ma igar rogul departmental sugum to mga titer ka ko ngul kita taon mo break. Hindi wa sir mo ko. Hindi kasi ang nga government lang titer ka ko marutra government. Leng fegra o singela safety to titial gal captain radial yo aso sa tirele omde radra gara vai man tirele radra tirga di blanca telo bisra era ni kada divertra o singela del morango el issue trailo meserse luego meser olvida con ulang sel issue la director arbulis Seg ngel ado Dr. Cuartey said it right. Ngel gidala ada marusa boys. Ngel gidala ada ongora ara lu boys. Manggira di mamra ka public hearing ito malu mga oversight ng klet mo to di answer. Dia kan treat ngil wa ara la dengi mangarang. Ay ka kotlo brother to kon mer other beno. Baksim bayar kita ano mo itengi.
Nanti menteri juga sikit dan mau kau amsa politics. Ini overall bullish sedikit, kalau dia disqualify lah, ada dia kalau terkok lah babilangin. Bullish sedikit. Close government. To the point terus dia krisi ambil sekarang maktutki. Come on, kami teka oath. Luas yak mo sebab akra ada belau lah kaget portis kita. Ul makata yak orang kami, ul kami bilang teka oath dia bilang kata singkir kau, nanti kata ger kau. Kau tadi kita tekir. Aku ngiter kita aku minta tepora imo, itu sol beringi tepora imo. Kalau kita Kambes misal ada solar, kalau kau solar, tidak apa mereka kita aku merata. Aku mesti kita dia kata terkok society. Kira ul mereka kata melukor sih, nggak akhirnya kalau osengem. Kata mereka bilang akman bilkol kalau bulura nggak benar betul sih. Ya kemarin sauler, bola itu kami amal saul tiada rumah. Kau amal lagi program lagi, demi kita kau amal lamar, udah bukan program lagi, mak madi mau tiada. Mereka di mereka suliar beklat rokui. Tiangal momes ernya direka la klise la urera direka ngarnya mereka del adel tirka ngara skura Palau high school tira direka ngar tiangal survey kele internship tir temal mo gimal di mereka sulir ya uri ule mos edel kora ma formally kita ngi til metiang mal bekla bo umenang trir mal di meritiang lagi mal mereka suli we me igang mangot maklab dengan al weekend na mangut next week. Di meritiang e me igang.